Laso nei amataina tatu mata upu o le viinga worship. Ma nei le sauninga palangi wa uma sa whamatalaina. Sauninga wha Samoa. Nisi o tausa iai le sauninga palangi English. Yeah, this is a double. Ole te lewa o onga o whai tātou. Te lo wa lawa le mana malama. Lau loa o fasili atu le tae au le nei, o le ha le plana le atua mo lo o langa. A whai e iei sesi e le oi loa lava le tali o le na fasili. Ua te tau o na sasa o i le fuspau. Ea, ia e le te tau o na sasa e se whaiwhi au sesi. Ua te taunga i loa le tali o le fasili. Sa o fasili e fo i le si sauninga. What is God's plan for you? Tolu me tali e le fasili lea. O le foafoanga o e le atua design o le finangalo le atua the will of God. Ma le along tolu. O le vala au a le atua. God's design, God's will, God's calling. Ke lewa yasu. Amen. Na whaila o le atua o le tangata, whailo na whaatusa o isi o tamalo loa, o isi o whawhine. Whawhitai le atua le o yainisi le tatu e kalesia, e fia whawhine tamalo loa, ai fia tamalo loa isi whawhine. Ele o yaila. Aleluia. Lona lua e tali ai le fasili. O le ane finangalo. The will. Finangalo le tuanga e kusi le kuspa ia. E lua o na vaenga. O le finangalo lau tele. Ma le finangalo na oea. The general will of God. And the specific will e whātatau langa design mo oi. Mau mai tātou. O le foafoaina, ma le finangalo, ma le valaau. Hello, church. Vaenga ngai kolu o le plan. Whamai Jeremia e iai le plan le tua mo oi. God has a plan. That plan is based on those three things. Foafoaina oi, finangalo le atua, ma le vala au a le atua. Makua, profesa ka kōr ka leo sili lea. O le vala au, e iai lau mea lofa, e iai le lau au nanga, e iai lau sikaili e whai lau au nanga. Masani nu ua o na ta upulea ma whaonga le matai o le matonu ua lewang whailang tala whai mai o la ulea whainga. O le halau whainga. E se fwoi le worship leader a pupia. A sau fwoi ia alei e se fwoi. They all gift worship leading. But it's a style. O le si style e se vali a kui o se vali. O le si style kuku le leia. O te loa la, ua kaunga master e tātou lo i loa o le plan a le tua. Fia vaenga o le plan? Leal vaenga mua mua? Leal vaenga lo na lua? Leal vaenga e tolu? Oka se popoko o le nei e kālesia. Amen. Ua master lai ka konu e kele details i ngā tau wāua o ina whawhi. Mafuanga o whailau talana. Lea la o tātou ile vi inga. Tauranga umal tātou mata upu nei. O makuai e profesa. Ilo malamalamanga, malamalama. Ile vi inga le tua. Amen. Umalore vi inga o tiratonga kuai. O le tele o lo life i le lalolangi le nei. O lo o iai le a
the root of everything you do comes from worship. Amen. E alanga e whaali'i leanga o la worship la iai. O leo e alanga e excited o lo i tutonu e amata mai lo fatu, lo wanganga o le worship. E alanga e mata whaau is something to do with your worship. Amen. So that's the topic. Ole masina fo le nei amataina ai le o onga le nei umarka usanga ngai o fai. Ole o onga o le faasoina discipleship ai esere manga yo le maka upula amakai kako o le viinga. O la viinga ua fai lea ma taulanga fa manu, taulanga fa fitai o ka se manga ia. Ole mata upula lea. E so se so o au keriso. Taunga malama ma Yesu o ai se fia muli mai atia. Ia amolo sa taulu. Ona e muli mai lea. O le winga o le naha upu. E te ustai i le atua i mea uma. La matala tatou te nome ono o le whau mua tau le whau poiva su e lau tusi. Te nome ono la tatou whai tau ma malama i nei whai upu. Ona a mai ai la i oni manatu se tolu pe se wha pe lima fo. Wha malama i le winga o le upu viinga worship. O le focus la le tai au nei o le a le viinga what is worship. O le vai aso lea o le mata upu e whawhewhenga e vivi. How do you worship? La eva ai whai upu ia le tuspa ia. O le a whamatalai. Tolu vaenga o e te vi e le tua. O lo anganga, o lo mafaufau, ma lo tino. We will look at those three areas on how you worship God. And the last one, it's ua ole supernatural worship. Ina ua ngai o i mai le atua. E whaatino ana polomisi. E whaataulo wola vi. Mā ngai wau fia moi. Ia, whaitaulo whai mua te nome ono tasi i leiva i ia. O polo inga ia o tūla fono ma wha masinonga na whetalai me iei ova lo o tau atua ia o atu ia te o tau ina ia o tau whaia i nuu tau te o atuai e whai mo o tau tau whina. Kakal ngoi whai upu ia kako whaso solo ai. Ina ua sauni le atua e whamai le atua ia mo se alu e mailo nuu. E oia e vivi. You see that? Take my people out of Egypt so they can worship God. Nga wha mua le viinga. Whamaila o polo inga, commandments, o tūlafono, laws, o wha masinonga, o degrees, ma whetalai mai ova. Ia o tō atu, ma o ao. Le mele la tupu ia te o tō. Whai upu lua, o lana mafuanga, whai upu lua ia, ina ia e matau ia Iova lo atua, e te tausisi ai ia na tūlafono, mana polo inga o te whai atu ia te oe. O oe, ma lo atalii, ma le atalii o lo atalii ia so o lo o langa, ina ia wha leva ai o waso o ka se maanga i o le whai upu. Whai mai, o le mea lea o le worship, ma lea e whamatala i o le mataupu lea, wa o i le tua isa la elu i le ola vivi worship. Ai amatala i le ua o mali whai upu e lua, o le mafuanga ina ia e matau ia Iova, the purpose of worship so that you can have the fear of God.
O le matau, po le fear of God, is obedience to God's word. O le purpose ngā, o anga tulafono, o ana whaamasinonga, o ana poloa inga, o le tangata e matau le atua, o le tangata lea ua vivi le atua, i le ala, o lai whiwhina ngaloa i le atua. Mai tuspa i o loo sa ili mai le atua le tangata e tapua i le atua i le ala mana o i le atua. O le amatanga la lea, e whai mai, ia tausisi ai antu la fono polo nga whai atu ate oe, malou atali, oi, sauro le ai nga. O whea o tapua i ai lo atali, malou awhawhine le nei tae au. Ia, o le sio o atali i lai ngofo mai o. A o le sio o atali i lai o i Las Vegas. Ua, kalo sia o alu le lokur kamalea. Se isau wha masingo le leipo maka maka le liki lai vai o. Ia, po o whea o iai. O oe maatali o lo atali. Your grandchildren. O whea ka grandchildren. O whea o grandchildren. O aso nei ua lolotu mātua ai momoe tamaiti. O aso nei ua toanga mātua e kauma whai o le loku au moko i leko e lo loku a whāngau, ma le whāngau o le whāngau. There is a reason for that. E iai le mafuanga e leo sa o le worship. A le si mea, whai mai, e ke vivi ima e aoa o mea nge, i aso uma o lo wolanga. O le vi inga o le mea e ke whāngaua e lo wa maka makala upu, wapapatata lala, like that. Si o kowe ese ese a. E te uma lo wolanga le laulangi nge. O e vivi ia. O le upu Yahweh. Discover lately. O lo wola lea e te mānava mua o lau mangava. Ma lau mangava muli muli. O le winga le upu. O le winga ngā le upu. Yahweh. A e whai kaula le upu. Yahweh. O Yehova. Jehovah. Yahweh. Yah means you inhale, you breathe in and you breathe out. So, Yahweh. O lau last breath, o lau mangava muli mulia, e umai oe, o le upo Yehova. Yahweh, your first breath in, out when you're born, and the last one is the name of Jehovah. Le winga nga le upunga, Jehovah. Le ke le winga a o le whaatinoina le o le upu. Whai mai la e whailo o langa uma, ina ia wha leva ai o waso. O lono winga la e malamalama le washi. O le makuaha umiaro wola le laulangi nge. Ai u fia waweoki. Le aima se sio kako. Le aima se sio fialu le lima. Ua fea u fialu le langi. Ua fiu le oti e tau wha uma paulo. I kai a ke il kamalo apau. Aisia, he knows how to worship. A lela akili le loa. Because there are God's secrets. E iei mea li lilo a le atua I to tonu o na swafa ai maise le secret of worshiping him. E umia yo waso. O le silai tu a whapete. Tapua I le atua ai whaia ma le sese, whaia ma le angasala, whaia ma le leami o tonu, whaia e le tutusa ma poloa inga, tu la fono, le whai momua. A le kukusa, e whawe umai le kangaka. O kua ulawa hau whai upu e rua. E ke whiwe ingu fuara au. E
whawhe umane mea. O le si e fofo mai lea. Mi ingu waku rea vai kamingi, ingu waku rea askudimi, oso mai lea mea, oso mai whai mai, o sasarapa le whai le vai, o le si mai, o le vai lea vidi amu le whai, o le vai. Kei roa, e ke whiwe ingu vai, e wawe umare mea pia e le loa wasi. Angai le sa upu, le whai upu e lua. E whai ngō fia le mea leo leo la umi, e loa wasi. E ka koa kutu whai upu e tolu. Makoa maka o kia ar kawala wa rea lui o Israelu kai mingi. Wa ofo lalangi, ai le fau ngā kau mai a yasola. E umala lalangi o kau, koe fio mai Yesu. Ka koa o inga rane mea le. Whai upu e tolu i a, o le nei, Isala e lue. Ia e whaalongolongo mai, ma ia e tausi iai ia whaia, ina ia manui ai oe, ma ia matua whaatoa tele ina ai o tau, whapei o na whetalai mai iai, ia te oe iova le atua o ta mā i le nuu o lo ta whiai le milk and honey. O a mai le kawhea le milk i lo ainga. O kawhea le mea pe o kau poloka. A poloka e off le worship. E le o flow le worship. A whaia o lai kawhe. Anga le whai mai e manuia ai oe. Teo te nome. E o lari keu ke ngome luas funmarwalu. Ua whaalau tele le atua details o le manuia ma le malaia. Whamai o le nei Isala e lue, o le tala lea le tua, ngā whaia Isala e lu la le whaikaua ma Iran. A o aso nei, o tātou o Isara e lu, ua whaolaina, ua craft, ma ua whapipi atu ia Isala e lu lai oi. Ai e ese o tātou ua ala mai a Yesu Kiriso. O le message la, le whenga inga tuai, whaatau ia Isala e lu le tino, a le message le whaatau ia oe, ma oe, ma oe, ma. Amene. Ia e whaalongolongo mai, ma ia e tausi ai, ma whaia e ke mangui ai. A e loa le wish, o le makua i follow o le susu ma le meli. O le mea ngai le o follow o le susu isi. Ma salo o lo iai le meli, ai le isi susu. O isi e le susu, ai le isi meli. When you get a revelation of worship, e ka kawhe le mea, kawhe soro akoa. A maoi Amerika, te whaoso i lau kamai, tau tinonga le whakau ia manui ai oe. So se mea ma te malanga iai, e kele e kokongi ai maua ma pasese. E whapengi si o kokongi tu pele lotu. We have every right for the church to finance wherever we go. But o le mawhiriwhiringa, we mainly pay our own. It's a form of offering. O le mawhoi, maki whai e. A o nei malanga umma, maka ukia whaamanguianga e sau. E ka kawhe, o isi kaimea wakua ka whea ako Helen. E ka whea kua mau mai a, o le whale o loa e mau ai. Sau, ua kawhe ale mea. O whea kawhe ai, ei loa, vivi. I know we know how to worship. That's true. Whai tatou conference lenga whai Samoa al kausanga lentea. Ke lea i o le cost. Tens of thousands ia maua. A misi mako ainga o mga o ma me wha. Ika un kafo ia i ratou ina o. The church didn't pay anything. Ai sea, a le whai mai o ke manguia. E ke loa la, kawhe mai sa le longa, kawhe mai a pia, wa ka kawhe solo le mea. O ngai, o le atua, la ka ko wawa aia ko isi whai upu ia. Whamai Yesu, o te whai loa ia te oi. Lo o manuia, kawhe ala ia, kawhe ala. Ma o vole Amerika,
O vai atu, e sili atu le se furu afe. Tā la le. Na fesoasoani la le tatou ekalesia e kokongi lo'u pasese i le e ala le tatou misiona. Kongi a ele lona pasese i ana suasusu ma le meli. O vai aku, o kasi cost o le kala Amerika. Ia, ili mai lesi o te talo atu le atua a mai la le melea. Ili mai lesi ungari fa mai. E mwhainga rua mai kako ngofu. O ke lele whale o mako. O mai kako ngofu ai. Koe wha mai lesi, wha mai. Lea la kongi a koe ma uole ia ka vale whewa iai. Whai, eo whai a kunga. Ua makua i meli a kore mea. We didn't have to pay. And I'm sharing the blessing of worship. Le ua osonga i irika kolau. Ele ia maka, ele ise meo iai. O le lotu faulenga fatu. E te leo loku whapea. E fau. A wha king o le mea. Kusa o le pepe. E whain kāinga e whai le pepe. Sau e wha kau mai. Mai se kā wale o wherua isi. Mai leo te alka kongi. E le whain ngofie. We always do that. We pay our way. As an offering. Because we know there's milk and honey. It's gonna come. O le si e le kai. Wha se milk and honey. Le hanga le ai uia. O le mea leo le ai u. E poloka e susu. E poloka e voi le meri. Ma ola ia whakau. Sau leska malau mai. Lau lima se lau kā la lea. Ia, o sau fo le mea. Ma atu lesi whala loa Samoa. Ma ki whakau, lei loa ma ua ngi kaka. Ma te fo mai. Ai sau la korka mai ki kui markawari mai. Whakari la sau whakau loa. Sau al whakau loa. Po le kupe a koa ngā whamai. A whakuru kupe le ma o lua. Wā o rei loa. O le mea le kupu. E kalangoa le atua I tangata umaia. Mo lo de lei. Mo ia, that's how it works. Ma aku le si mea whamai le. Lau ko kongi ai mai. Kongi. Ua sili atu le manuia. Peanga I lo le fesili sesi. An me fai. E vivi I le atua. Whamai le atua. E pup. O le mea lau vai aku. O moe makau kia. Ke le I o wawenga. Ia. Ma mai foi Hawaii. Ki mai Hawaii. Ua tu tongi foi I le ungani. Ia le maha ka whaunga lenga. Ko vai pengi. Ko vai maka. A siwa mai o le Polynesian Culture Center. Pauri. Kauang ka hau I o se asu. O oi hau ke mga ki sa wakeo. Ia. Ai mako aku I. O ke. O le aso ako. O se mea mako aku I. O wako. E hawa ngoa. E ongo se raukanga kanga I le asonga. O so se showa. E hawa ngoa mea mako VIP. I lo worship. E VIP so la kore mea. Ane mai. Ina ia manuia ai. Oi. Ia. Ai ke ua whamai le runga arilea. Le ua mako kongia le pasi. Mako kongia le kako rental. Koe mako kongia le lua premium ticket. E ua I kongo le melea. O ka se maka iaka. O I whawhekai lea kua le susumane mele. Aisea. We know how to worship God. All of a sudden, you realize, o le vi inga, ele ngā spesere whai is much more than that. Whamai la ia. Ina ia matua whaatua teleina oe I le nuu e tawhia I le suasusuma le meli. Olo la umana maka whaunga. Ia, ore ko kero kakanga o whamai e le ai masatala e whai ai. Aso muli a tuolo le make kinga I Hawaii. Whakuia Helen, koe fia le meli ngai koe. Mai Helen, koe lua se lau kāla. Ia, mai, oi o leo ke fia whaku, ia walavanga. A wakua fia whaku, o kehe lea mea, o le whawhinya lea, o le kere I o mea mga o aisua. Ma ke oma a koe lua e mai a koe wha. Ia. O le mea rau tupu, o whaku le tua, koe kasia,
Si whaalava ia le whaakau. Ale umala ukalanga ai sa vali mai malesi Samoa. Ai kikino mai ia. Saua mai le koru se lau kala. American dollar. O whaiaku. Helen, sau wakafe mai fori mea. Why are you sharing this? E manuia oi. Pea e loa vivi i le mea le sa ili mai le atua i le tapua i le anganga ma le wha maoni. O le anganga. O le tangata ua whaolaina le anganga. E le sa ili le kua le kakai le whaolaina lo na anganga. O le wha maoni ia wholokongua i le upua le atua. Merika ko upu Samoa. E tongi le moa aia. Pati. Lua lau sunga le avia. E tongi le moa ai ule afa. O le sia whapenga. E fo ai. Ai whakarikari pe koe mesi ale ai o le whiku unga leo si ainga. E le lalo langi nye. E le whapenga la le worship. Ia, e whamangalo. E anga malu le alofa. Ia, whai upu e wha. E umaa whai kau kako whai upu. Ia wala whafo i le launga. Whai mai isa la e lue. Whaalongorongo maia. Ia, o Yehova o lo tātou atua. O Yehova e toa tasi lava ia. Ia e alofa atu ia Yehova lo atua. Ma lo loto atoa. Ma lo anganga atoa. Ma lo malosi atoa. O kala uma le ngafai. O le introduction o le launga to introduce what worship is. Amen. Fai mai lo le fai upu e wha, ia le kalesia e. Wha longolongo maia o Yehova, le la fai atu. O Yehova e toa tasi, ta mā alo malenganga pa ia, Jehovah God is one God. O le Yehova le mamona e ese malakako Yehova. O le Yehova o le mole maua Yehova e ese fo. E le tutusa. A le kako Yehova e kasia. Te mahalo malenganga pa ia. Whai mai la, ia e alo whātu i le ali, i lo atua ma lo loto atoa, anganga atoa, ma lo malosi. Point mua. O le ale worship. Worship is loving God with everything that you have. With your life. O le vivi'i ma lauvi inga, o lo alofa atu lea i le atua, i lo anganga atoa, lo mafofau atoa, ma lo tino atoa. O lo alofa lea i le atua, i mea na whai i le atua oi. Worship is loving God with all your life. Hallelujah. O le vi ingara. E sili atu i le praise and worship, e sili atu le pese, e sili atu so se mea. It is your life. O le vi inga o oi. O le vi inga o lo walofa lea i le atua, mana tulafono, mana polo inga, mana fautuanga, mana upu, e te usita iai. I le atua. It's your, he said, love the Lord your God with all your heart, your soul, and your strength. I le whenga inga fau na repeata ia Yesu, nga whai atu la ia o tangata ia Yesu. Yesu, o le ale tu la fono e sili atu la kuspa iako. O le ale tali ia Yesu. Ia e alofa le same verse. Ia e alofa atu le tua lo loto a, lo anganga atua, lo loto atua, ma lo malosi. Your body, your soul, and your spirit. You worship God by loving Him from those three parts of you. Oisi e vivi i le atua ai awhaafa. Oisi e whai mai o tatou masani ai. O lai ai lo uanganga yo. E mo ila tele o la tu ana ia lo uanganga le ai. A mai o vai. Mai o vai. Ma mai ma lo uanganga. Ma mai ma lo loto. Lo mafaufau. O nisi tangata. E pisi le vai aso atoa.
E o lo le sa mo mo loa. O le lato waso malo lo lea. Ai sea, ele o loa worship. Ele o alofa I le atua, e wha winga le upu worship lea, it's all your love for God, o lo usitai I le atua, o lau priority number 1, ma lau sacrifice, po le taulanga. Worship is loving God, obedience, usitai, prioritize, and sacrifice. O le worship nga. A le me mua o oe atoa. O le vaiaso lea. O le mata upo le vaiaso lea. E whawhewhea nga e vivi le tua ia te oe atoa. I only share today about what is worship. But next week, I want to teach our church e whawhewhea nga e vivi le tua I lo tino. Whawhewhea nga e vivi le tua I lo mafau. Whawhenga e vi le tua I lo wanganga. 3 areas. Love there is a covenant of loyalty which speaks of worship. Mea whama Yesu o lauvi inga. This is the greatest commandment. O le mea la le o whama ia ile ua o mai ia tatou loa me momo o le vi inga. O lo wa lofa le ile tua mai a te oe atoa. That's it. Whamai Paulo le loma se fulma le lua. Ia o tautu ina atu toua. Tu ina atu lo tino atoa. Ele I whamai e ku inga aku se simea. Atu lo tino I le atua e halua koi malo loko. Malo wanganga. O lo mafaufau. O lo malosi, maukupe, everything belongs to God. Whamai la le whai uingole, le whai upunga, tuina atu lo tino atoa, a wā o lau, o leola lea, ma lau viinga. It is your spiritual act of worship. Asia, o le si whai upunga e chaptanga soa, whamai, ona o I tātou o le malu o le atua. O lo tino o le malu o le atua. Atu la lo tino atua. E alua koe mauto o le ialela la unga koe sidera sa ua koe loloko le asonga. O lo tino e te vivi I le atua by looking after your body. O isi tangata ua whainga tānko e lusi le wait. O isi ngā haka e kelele. You can do it. E mawhainga sui. Leanga o lo tino e te vivi ai le atua. Mea hafa maitus pa ia. O le mea lea o le aitele. O le angsala. E le o se whaati ngā. E le o se wha sino. Po se wha masino. But ai over. O ngai over lau ka vale. O le angsala le mea ngā. Leanga na ua ti ngā le tino o le malu e te vivi ai le atua. Whamaila I o Paulo, I urge you, look after your body because that's how you worship. Yes, I whaalau kele le vai aso atu lea. Asi kako, whai upo e ono, whai kau mai pia kako whai upo. Si le maanga ia nei tae au. Vai upo e ono ia iai fo I lo loto upu nei, o te whai atu ai ia te oi le aso nei, whai upo e fitu, e matua a o soo I lau whanau. Ma ia e tau tala ai. Pea e nofo I lau whale, pea e savali fo I le ala, pea e ta oto, pea e tūla. Se o akar whai kaungar kuspo o le whai upule a. O le tele o isi, e kele fongi mai a e ala lo kele fongi. E uma le leile aso o kele fongi. E moe le kele fongi, ngā le ala telefonie, susu mai ai lo nei loto. E moe foi o uma ka ala ka kia maskus pa ia. Tusi pa ia. E fa sino ai, ma o ai, ma fa ai se I kope ari ke fongia o le te pore nei. E ora ka mira moe,
Ko e se ke fo. Ala fo le tai au. Le telefone ni e, su mai e lo nei roto. Ale fai mai, ia e tau talatala ai, so o se mea ki alu iai. It means, o le winga fai upunga, it means everything you do, your life is a life of worship. Because oi a toa na, o lo lifestyle, o le lau tautala, the way you talk. O isi ka ngaka I ingi ale siranga kaukalanga. That's not good worship. O le si ka ngaka e makua I kau mawhaia e whaasala alesi. E kokongi e langa melenga whailewa yaso lea. I le kala. That is not true worship. Ele ka wheri susuma meri. De meanga. If you want to see the blessing of God, you got to know how to worship. E ke le kami foi. E ke le kolosi pauke. Po le kurimangu. You do the right thing. O ai ele I whai menga. Whai umai ka ko ngā mea. Mea whamari koi, desko inga. E ke kami ngā pempei o le selora o ai au. Awanga whai fo ia ia. O le wha malosi, awangi koe selo se mea. Ai sa vali ile vala au. Ma le wha maoni ilunga. Sa vali la, that is worship. That is it's a lifestyle. O lau tautala, ale usu ako, o lau vi inga, ia whai lea ma taulanga. Ai o loa fo ile si fafu. E ko mumu kwai oile I o ka vale. Kango e polo. Stop. Stop. A vai akula wa por ka lo ingo bo ofo me Fai ngo fio ngai ko ngala nga. Fai mai. No foi lo fale. Sa vali tau talai I lau whanau ia so uma. O le au tu o le nei tau sanga ia whaasoina ma ia fausia fo ia inga. That's why we have memory verse. That's why we are encouraging families to have family time. Aisia, teach le whangau how to worship. Ele ai maskako excuse. Eke excuse for my, I'm too busy. No excuse. E alanga pisi le si le isi taimi ma le atua, e ke le iloa worship. E le iloa. E ale worship le ufa mkara kui whai upuia. A watu ai lo tino o lo malosi no fo le fale tautala ai ka la whangau, e no fo le fale pe a savali fo le ala, e alu ke savali. E ke savali mai worship. Pe a e ta oto, pe a e tūlai. Whai upu e valu. Ia e fosi ai, e whai ma whai longa I lo lima, e avea fo I ma pale I le vā o mata. Oka se maanga ia. Le o mafa o fautesi, o le si kakau whapea. Po alangi pese o le ako. No, it's your life. Don't think of, I worship you, or it's a manifestation of your love. I'll get to that. E tausi ai, ia e tausi foi, I pou, vai po iwa, E le ngaka le fusi o mata, I le vāo mata. Ia e tusi ai foi, I pou o lau fale, a toa mau pui pui. O kaukai. O le worship la, o lo wolanga. O lo wolanga e te alofa I le atua. E whaafewhea langa whaatino. Ale waka wakua ko le mau life e kaunga ko savali. Ale whaateta inga peila alo sau. O le mele whai tatou. O le sau ninga o le vi inga. This is a worship service. This is how you express ma whaatino, ma whaailoa, lo whaafetai, ma lo walofa I le atua. O le mea whamaita la Paulo, la apostolo. I le vale mo moko ni tos fululua ma le fulu fa ai kua o nga kongu le lofa. Po le ale ke le miracle ia ka ke vai ai. Ka ko orta ko le vai ai. Fa mai Paulo, a o le siri o ngā mea uma, o le lofa, what is that? It is worship. We need to do everything in our love for God. Saula lotu. O nisi nei vaenga express ai, e te sauloa I le lutu.
ai whai le vi, mai le worship team, a whai la le vi, oka se manga i le worship le tai au. Si o lima, si o lima, mai tuspa ia e te shout, e te pese, e te pati, e te tangi, e te oto, e te talo, e te vala au le tua, o lau whaafetai, manga i le pesenga. O la uvi inga ia whailea ma taulanga, o lau taulanga whaafetai. So you come every week, e ke sau, e whaafetai le atua, ona o lona lofa ia te oi, mai ana whaamanuianga le vai aso atoa. Ao o la le aso sa, ai te le sau. O lona winga, e tau mai ai, o makua i misa ripo, la le vai aso. Kua i paha whanga le vai aso. Ua le māngaia le life. Ono sai, e te tupuloa i le whaamanuianga le atua, a matalo ua e whaamomua le ia le. A uma laha le praise and worship, wa express, ona saulo le host, wa whamaritala le host, o le a whai le tatou taulanga ma le sifuruai. O nisi, e makua i le whiwhalonga le vahenga lea. Whawhetai le tatou e kālesia e se le lei o fwai. O i, o le a whaatino ai, lo alofa i le atua, ma lo sitai i lana upu. Langa whamailitala le atua le whengai tuai, a e sau e te tapu ai, au e ke se vali mai e le se me lo lima. Don't come with empty hands. Come with an offering. Bring your tithe and your offering. Ke lo aso ngai, ke lo kangaka. Whamai leo koe whaingis furua i whengai ngā fau. O mea umanga, they don't know how to worship. They look for every excuse not to give to God. O le mea ngā wa umo o ka ua, e ke whiua sua le suasusu, ma le meli, e se le mea e pūpū soro kanga whamarikus pa ia. When you come to worship, that level, ia lava la watu le tatou, a wao taulanga, e a wal kaulanga, ai alu wal kako launga. Le whaatino, le expression of your love for God, which is worship. Yeah. Ao loa kako kaulanga, se umanga. Hallelujah. O te loa te lo i tatou wa foai i le bank ma mea whapena. Helen, a wad whapa o wane mea, se whaisi pa ofu e ngi kai au hele. Se ku yengi pepa ngai wha, le hai le sua susu mani me. Amen. Whawhitai lau foai, anga wāwil tatou foai. Alua e pēl tatou foai. Ale la vatu pel tatou. Ia. O le kako worship lea. Lona tolu, i le worship service. O whai le laua, whai le talo, o tatou o la ia. That is worship. Lona lua, o le worship, o lo si tai lea i le atua. O lo sita i le tua. Ioannes fulfa, o kako kusilonga lua lea, ma wha umai fo i maritatu lau. Ako, mahangi e whaikau ngā kusilinga yasu. Ioannes fulfa, whai po sulu lima i le se fulu fitu ma le lua tasi. Se fulfa, se fulu lima. Worship is obedience to God's word. Ile ngata ile alofa, ai whaatino lo alofa i lo sitai i le upua le atua. Whai tau whai upo sfulu lima. Ioannes sfulu wha sfulu lima wha solo tuai. A whai tau te ia, a whai tau te alofa mai a te au. Ia o tau tausi mai ia polo inga. Sfulu ono, o te whai atu fo i le tamā. Ona foa i mai ai lea e ia te o tau le tasif so swani. Ia tu mau pea ia te o tau e whaavavau. O le anganga pa ia lea. A wā e tupu mai ai le upu moni, e le mawhai le lalolangi o na talia o ia, a wā ua le vaia o ia, ua le loa fo ia, ua le lava vā fo isi e whaitau o ia, ua o tau loa o ia, a wā e tu mau pea ia te o tau, e ia te ia fo i te tonu ia te o tau. Amen.
o fa malo si mai le la uma ka ko fa u po los fu matasi o le ua ia te ia upolo inga matausi ai o ia lea e alofa mai ia te au o lea alofa mai fo ia te au e alofa ina o ia e lo tama o te alofa fo ia te ia ma o faali ia te ia wa e vai fa upule lo sumaltasi o le makua I makau ki o le fa upu this is about worship for my Yesu a e usitai matausia upu o le mele tupu ia te oi fa upolo tasi o le ua ia te ia upolo inga matausi means you keep and obey my words o ia lea e alofa mai ia te au that is love and that is worship o le alofa mai fo ia te au e alofa ina o ia e lo tama o te alofa fo ia te ia ma o faali ia te ia I will manifest myself to the person that knows how to worship me. Worship is your love for God from all your life. Worship, number 2, is your obedience. Itula fonole tua. A e obey, ole alofa la, e fa mai e kafe de susuma le meli fa manuianga. A ole usitai, fa mai e alofa I le atua ia te oi. Alofa Yesu ia te oi. Na amata fo ile nganga pa ia lea na ele I o le taimi na afio mai le nganga pa ia ma o faali ia te ia a faali le atua ia te oi hello a faali le atua ia te oi e makua I mangu ia uma me ke fai o le mea ngai alwa ile si o le ele me kaunga fai o le ele me ele o faali le atua ia oi o la e faola ina a makua ngungumi ia te ano e TV aso ngai ke fiu ka omi e ngungumi. A ele iloa o si tai I le worship I le atua e ngungumi are mea. Aisia ele o faali le anganga pa ia te oi. E faali lo le anganga pa ia. E ke safari aku I sao, e ke laku I sao, e ke kami o sao, e o maida o whangau sao, e sao, uma mea uma. Aisia, pa mai Yesu, o ia o te alofa. O le fesili, o longa winga le alofa Yesu is, e alofa Yesu. Al fala lave, ele e whainkanga faali, le anga lai le usitai I lana upa. That is worship, also is obedience to God. Lona tolu, o le worship, o lau priority, whasamo le upule priority. O lau me pito sili, na whaataua ina lea I lo wolanga. Ia siri atu o na whaataua ina lau vi inga. O lau suma I lau sale nei, e lo ai, ngai te whaataua ina le vi inga I le atua. O lau ngā lue mo le atua, e lo ai lau whaataua ina o le atua. It is a priority. You value what God is bringing to us. Ma le mea muni o le viinga, o le taulanga, o le sacrifice. It's a sacrifice. O le sacrifice, e le whaingofie. Mea ngā whai atu, o le si tangata, e offload priority, ko e offline sacrifice e whai. O le sacrifice, I le whenga inga tuai, e a maimang, o na tuu le lunga, o le altar, o le laulau. Ai whai le sacrifice I le atua. O le whenga kuai le ngā. Whamaila al tala le tusipa ia yaso ia le tele o whataita inga. Ua whai atu le atua ia apela amo, a mailo atali e osi mai ai le taulanga. O le atua la, e lo whai apela amo. O le atua, ngausi kai whai apela amo. O le atua, ngā wha mua e apela amo. O le atua, ngā ofa i le seku. Ki ngā. Ai ona I loe a pera amo vivi. Whamai, sorry son. O oe ngā paua le wakari. Ale la kao. E le iloa si kamai kiki se kamari mele kupua. O tatou malama le tala. Tu atu le sapelu.
O le a osi le taulanga, ai move o le tua I vavenga. O le sacrifice, o le taimi, o le ia makua I testa I le tua le tangata. Whamai le tua I le tala Yesu, I le, ali I vo I lea e mau o. Ma Yesu, wa e whaia le melea, wa e whaia le melea, wa e whaia, mai le kamai kikile, le lau kamalea. Wa o whaia o maa mea ngā, ma Yesu, I alu lai whawai. O na I tai lea o ia. Leanga ua touch the heart. Mai lalo tispa ia, o mea iei lo fatu, lo heart, lo spirit. O I, o lo iei fo iau oa. When it comes to finances, o ngai testa ile. Ai wha mai le tua, ia lofa I le tua, lo loto, lo wanganga, lo mafofo. Mai lo a finga la ikikire si asu. Wa matala fo tala lea. Matu titi atu le Sunshine Coast. Fa mai tala, oi matau ma pe. Mai tala sunga ya pe, te I whamakala. A wha pēlai doke maku o ewa I aurua. O ai o pulingi po, a lengi po. A se tu pe, ai a oi. Iri kai alau sunga pe, ai lai kiki alau. Mai lau loa po, Olivia po. Wai kai me o I kala whanga a inga whapea. That's the reality of life. Lala ngofo ia kolori tua. Fa mai tala Helen. Ole afa mai kala kolori. So what do you want from me, Mom? My Helen, I want this and I want this, I want this and I want money and the whole list. Yeah, I want 5 packs in the plane. So whatever quite nga me I want this from you. Fa mai lo tala kolori. What about you, Dad? What do you want me? From me. I said, I don't want anything from you. Wake ilashi o fieva. Okay, le mangao. I don't want your money. Okay, le mangao. Si ya me a. Pa wale me okay mangao o low heart. All I need is your heart. This is why God said that Jesus from my issue ole tula fono because ye e lo faile tua low heart. Then your mind, then your muscles. So you don't want my money or anything? Nah, I want your heart. Amen? Because if I have your heart, I will have everything from you. Are you getting this? She said, oh, because if I have your heart, I can have Monday, I can have fish and chips, I can have, even though I don't really eat that, I will ask for everything because I have your heart. When God said, worship me with your heart, God meant once I have the true worship, e mo idola worship, so se mea ki whai mai, e lakua. E kawhi tuasu sumane meri, e open uma mea, e sau uma whamanuianga ia te oe. Give a hand for Jesus. Ne ka kowhai e. E le ngata I le mai o te alofa ia te ia. Ko e alofa ina ia le te maa, o le tua o langa mele whai, o le whamasino. O Yesu, o le mediator, o le puruvanga, o le nganga pa ia, o le fisoswani. When you know how to worship, I loa langa I loa, vivi I le tua ala I loa, alofa, ustai, priority, ma le sacrifice. When you know those 4 things, open heaven is life. For you. Po va pero mafofo. Awosong po. Po le mu jo ngiverme. Today is the day. Sacrifice cost you. Ole taulanga e le kau. Ala uma nyei ma mo ya songa. O kangi ma mo mai sacrifice. Ai whai atu le atua I se kamai mea, ai whaali iles. Whai atu le atua. Muru polo au songa polo. Ai whai atu. Mo whakwe polo ma o le poakua. La le foi la ese mea rao. Ia le whai. Mo mangalo I malau points. Oi, ia le lei. Ia le lei ia. Ia po ma le poto. Ia o le mea la ia tatou loa. O le, whai mai le kala le. Sau le whawhingi e voi do Maria.
Sa le ala pasa. Sa le ala pasa. Fai mai le tala o le ala pasa le ma kwa im top one. Tilo lama fa o le ala pasa le pe kuso o le kokongi o le tausanga atoa le kau o le perfume le. Salolo sa fai mai nisi tina e fa pe ngale taunga tau le ala pasa o e fa o ngaina. Ai fai mai nga sa ai fa manungi ai Yesu. Feika la i o le si au vaenga. E feika a lai fai mai le tala o le mea lea o la uvi inga lea mo le atua. Some people, they are mad at you because of your sacrifice of worship. O le si mea, sau le atua, sau ia Samuelu, mai saulo o le whainga le o le vi inga. Ai le usika i saulo. O whea mea ngau iai, no obedience, wrong worship, wrong sacrifice, and God rejected. You can give, and whainga e fōa i pe yo a peru. Pe yo kaingo. I rejected le atua. E mawhainga e loko, a mai le atua o ke le ilo oe. Aisia, you are not worshiping the right way. How do you worship the right way? Your life must be given totally to God. O lau kaukala, o mangaku, o au fika, o isi o le fia fika mamau, kaki au fika mamau e pe e le vai. E le kafe e le mea. Ia sui kako mawhauwhaunga le tai aule nei. Humble yourself and obey the word of God. Awha mai le tua e whakoese. Awha mai le tua e whamangalo. Ai leolo o ongoa, wha mai o onga upu le vaenga le whai. O onga i pēa, mai se suka e wha suka e le mea. O la le suka, o le upu le tu. E umaloa, o mea umanga e poloka, e makua i kawhea. Lau su mai lau vi inga, ia whai lea, mataulang. Tatou tula, ko umarga ko launga. O lau vi inga, ia whai lea, mataulanga, taulanga whamalu, taulanga whawhetai. Ia langona mai le lani o lau alanga. Alleluia, le atuia, le tua leo le ma. Sei, tau fi mai au le te usu tatou pesi. O le vai aso le ntia nei, ngā sau wai le mamalu o le atua i. A lot of you who came, pele yo o iai lou mawhauwhaunga ma lou malama, ua toi charge, me ngā whaile nganga pa ia, ua toi whawhanga le maa o lou anganga. O le tai aole nei, o le me mua e te whaia pēa le o sao la worship, o lou sau e te whato e se le atua. Amen. A e loa o lai ko ngeki le leila worship ile la ungo le aso nei. Vivi ia ele atua. A e loa e iei mea e te fia whasa o iluma le atua. Ke manga ia ke o e ke sau iluma nei. Ele umi. A fole lima nā nei whai ele sau ninga le tik. Ia pasta whamanuia. Su mai. Whai le offering, whai le iputi, whai le evanga, whapa ia kai whau o le tik, tatou e vai. E manga iara lo sau ngangi, o makua i kili ale mea. O le tangata la sau luma i, e le whapea e tū le si tua, whapea i vai, me siria walu le wala au. No, it's you coming to offer a sacrifice. Sei le tua fa mangalo mai atea. La sole nei o la fa sa o le mele ma le mele. Fa mangalo lo tau mui. Fa mangalo I lo palaf. Mangalo I lo
le sao o me fai au sulan ka ko pese ai mana o mia le talo sanga le ona e su mai le lumanei ele umia fai wailo tatou Hallelujah, 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 amen.